Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke limnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngiy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngokwenza njengamanje ungacindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana sekuvele-ke omunye-ke umlisa-ke laphana-ke wathumela-ke imeseji-ke laphana-ke enkulu-ke noma-ke ejulile-ke laphana-ke kuJacob Zuma-ke nakwamanye-ke amalunga-ke e-MK-ke laphana-ke. Hhayi-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami, kuphela nje into nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina-ke ngizobe sengicela laphana ukuthi masizwile-ke ividiyo-ke le ungene ku-comment section-ke for ubhale ukuzicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uzicinzene ibhathini nje subscribe nje akubiza imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje siloke siy'faka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngokwenza njengamanje ngawucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ngibingelele kubantu bakithi eSouth Africa, bese ngifuna ukwedlulisa lokhu nje masinya ngoba kunento engiphazamisayo. Mangenza le video ngithola ama-calls manje angitshela ngezinto engingafanele bangitshele ngazo noma bangazazi. Ngithola i-call from abantu be-MK ukuthi angazi lutho angilutho, angiphikiki iqembu labo futhi angiphikisani nabo, mina ngisuke umuntu wepolitiki. But one thing engifuna ukuyisho bayazi noma babuncamalala engicela ngikhuzele yona kubo ukuthi mina bengine-meeting nobabuncamalala before leli qembu livulwe lingakabikho. So manje umuntu we-MK mayezolwa noma alwisane nami, angizokuthatha ngokuthi ngiliswa abantu be-MK, ngizokuthatha ngokuthi ngiliswa abantu be-ANC, EFF, IFP ngoba mina bengine-meeting nobaba uZuma before leli qembu liqala. So angifuni-ke ukuthi mhlawumbe uma ngikhuluma la bese kuba sengazathi ubaba uZuma ngimazi kangakanani, ngihlale naye saxoxana ukuze ngipruvele wena. Ngapruvela amasayidi esikoleni ngisafunda kwi-maths nakwi-physics, ngawaphruva amasayidi e-university kwi-course ngiyenza ye-maths, ngawapruveka ngoba i-qualification enginayo i-maths ikhona. So angifuni-ke ukuthi bese ngazathi mhlawumbe ngifuna ukuyiveza ngokuthi ngubani. Ngiyacela-ke ANC endala ne-IFP endala ne-EFF endala niphume kulowo mqondo ngoba masikhuluma nge-MK sikhuluma ngento mina engihlale nobaba uNcamalala phansi almost more than 2 hours ngihleli naye sixoxa. Kodwa ngizokwazi ukukutshela ukuthi sasikhuluma ngani emithingini. Kodwa engingakutshela khona ukuthi mina le-MK wena osuyilwela kakhulu okwedlula wonke omunye umuntu okhona la e-South Africa, ngoba ingane ezalwe le-MK sikhona ayikakwazi ukukhuluma. Khomba ukuthi ungalwi izimpi zeqembu osuke kulo weza kwi-MK ngoba isikhona i-MK ungayazi ukuthi i-MK iqalwe kanjani, isukelaphi. Mina i-MK ngiyazi okwedlula uKhumalo lothe yakhe ngama-fact, hhayi ngokuthi makuwe nguzwa kukhulunywa, hhayi ngokuthi mhlampe wena ubaluleke kangakanani kwi-MK noma umkhulu kangakanani kwi-MK. Mhlawumbe nobaba uNcamalala enganitshela ngelinye ilanga umuntu, mina ngibaluleke kakhulu okwedlula nina ukuze kuzalwe i-MK, ngimkhulu okwedlula nina. Kodwa ngifuna ukungena kulezo zinto ngoba ngisiyingxenye yazo, anginandaba ne-MK as much as ngingenendaba ne-ANC ne-IFP bonke kanye ne-EFF, akekho enginendaba naye, akekho engimvunayo. But into engingezokuyifuna ukuthi bese nifuna ukungithatha ningifake ngathi ningifaka kwipolitiki. Well-ke angiyazi ipolitiki, angiyifundanga. Esikoleni ngifunde ngaqeda u-grade 12, ngazenzela i-fitting and turning N3, N4, N5, ngayiyeka ngayozenzela i-degree.
eyunivesithi ngedlula lapho anginayo isubject eyipolitiki ngoba nakhona uma sesikhuluma ngepolitiki mhlawumbe awazi ukuthi into eyenza ukuthi ipolitiki ibe yisubject yini. Mina othothi ngiyayazi, so futhi angifuni ukuba lapho nokuphikisana nani angixabene nani ma-MK, kodwa into engizoyicela ukuthi kufuneka ningihloniphe as much as nihloniphe ubaba uZuma.